کادر سترا نویسی لبندی هاتنا حج کن جیان تین دستی واندا سمبل تبر هلبت ده جیا او کوشنان ورن نوها به بریوار ده چوا بدو ببن هون ببیجن ده چوا وره برخواداین لهمبر دکان و دپوان بینا وی قطران خنجی وی ده به چه آوای در باس ببه ترگوت uyar kırlardan geliyorlar vargir Fırat kekli van rojan navi Pirtûkekê hema dihate bîra min û min ji malpera mak Pirtûkê xwest heger ji min re bê ez ê bixwînim ji bo min pirî caran Pirtûk li bendê roja xwe ne ez wan nabînim ew tên min dibînin û dibêjin me bixwîne ez dengî wan dibihîzim û dibêjim ji xwendinê xweştir helbet ez ê we bixwînim vê carê jî derî vekirî bihêlin wê hecik vegerin hat û got min bixwîn rahê peyv û gotinan heye deriyên vekirî li bendî hecikên xwe ne lê gelo vê carê bi rastî jî wê hecik vegerin hecik ji hêlînên xwe derdiketin û li deriyan dixistin pariyek nan qurtek av û car din vedigeriyan hêlînên xwe lê gelek ji wan birîndar bûn gelek ji wan bibûn cangorî cangoriyeke ji wan hecikan jî Şef Ferhat bû Şef Ferhat hevalê İrfan Amîda û bi simamê bavê min bû Amîda di salên nodî de xwendekarekî welatparêz bû li zanîngeha Dicleyê bû Şef Ferhat jî li zanîngeha Hacat Tepeyê dixwend lê zanîngeh nîvcû hiştibû bibû hecik keseyeta wî ya bi rûmet berî wî dabû hêlîna azadiyê sala wî neqediya bû li gundekî dêrikê li xirarê bibû cangorî bibû êdî heşyariya gelê xwe me hemiyan çîroka wî bîstibû û me dixwest wî nas bikin lê nebû digotin neheqî qebûl nedikir gora wî anha li gundê xirarê ye meriv dixwaze çîrokên pir hecikan hîn bibe û li ser lehengiya wan binivîse deng û awirên Şef Ferhat li welatê wî welatê xwe hembîz dike ji xwe kesên dilên wan neheqiyan qebûl nakin xwe feda dikin wî jî xwe feda kiribû mîna bi hezaran hecikan Amîda di pirtûka xwe ya şopê neşuştî de helbestek bi navê Şahadekim li ser wî nivîsandibû ji wê helbestê ev ristik di bîra min de maye dest xwêdana min nedin bêhna kefa dayika min jê tê Şahadekim û şehîdekim li zanîngehê min ev helbest xwendibû lê ez hatibûm darizandin anha vê kêliyê jî dîmenek diderize wêneyê hecikekî di destê birayê wî de bû hêstirên xwe dibarandin ev dîmen di zarokatiya min de diderize berî biçe navê birayê xwe yê piçûk wî danîbû û gava çibû navê wî li xwe giribû piştî ew qas salan biraziyê Şef Ferhat berî xwe dabû şerê li hember Daişê li Reqayê li hember Daişê şer kiribû anha gora wî li Amûdê ye bi navê xwe welat bû Şervan Amara gora wî li Binxetê ap û birazî çîroka wan piştî ew qas salan bibû yek bi wan awrên xwe Serxetê û Binxetê kiribûn yek welat dabû du çîroka apê xwe Şef Ferhat lê anha sînor di navbera wî û malbatê de malbat bixwaze biçe ser gora wî jî nikare biçe heger bi rastî jî rê li ber aştî vebe wê deriyê sînorê Binxetê jî vebin û bi hêsanî malbatên Serxetî biçin ser gorên hecikên xwe em zarokên salên nodî bi çîrokên wan mezin bûn
جبر وی وان روژان هستیاریا من پر زده بو. جبر وی بو حشی من چبو سر رومان عرفان آمیدا دری وکری بهیلن و حجاجیک وگرن و شان لیسه دوی تقص پرتو که بخوینم لی من فکر و رامان آمیدا مراغ تکر او خواست هم ببم من جرا نویساند گاوا دشتاخلی دنگی وی بری خود دا ازمان رحیوی که زانه پیش حوال وی که چبو او که نه چبو و او جبیر نکری بون و بری قلم خواه دابون حج کان هر گوتنه که وی در صادل درد خست توله از لور او لور برسک بتاوی حجک وگرن عرفان آمیدا برسکت جواره جبو من مثلا نه وگروان لی دما وگرین و چقاسی کاربن لجیه که هیرین خواه چکن و چقاسی کاربن آزاد بفرن لسر اخا خواه باشه بردوام دگر پشت سرکفتنه چیای کردستان وی خوشکتر به لی تاما کردستان جیان نای وی به زندان او چیا لی به سرکفتنه حجک جیسیوینه مجرم ملسر حج کن بو گاوا حجک وگرین و چقاسی دکاره بن ادابتاسیون باجارم ببن آن امی چقاسی کاره بن خودی لوان در کون اوه ترسا حسکرین حج کن من پرسا خویا دن پرسی بو و برسوی من پر هستیار کری بو حسکرین حج کن پر هستیارن جالیه که دخوازن حجک وگرن لگاوا جیان بی حجک دفکرن پر هستیار دبن دویا دکاری بنرخینی عرفان آمیدا حسکرین حج کن دودلینه وی که لی رخنه بهتر لسرویه که دبه لوان لی مثلا نه اوه ینکو به هوایه که حجک دبیر آوانده جی دگره همو کس دخوازن حجک وگرن لی او خوین وان خویدان وان دنگ وان رحی وان بلان نبریندار به مسئله هنه که اوه داخوازا حسکرین حج کن نه اوه گوچیا بی حجک بمینن جخواه چیا واری وانه لی بلان نشکستی بن گاوا وگرن دوی ام دستری ده بیشی لبر هن سندرومان بگرن ام نهیلن که او رومتا وان کدا وان خوینا وان خویدان وان دنگی وان بشکی هگر دنگی وان بشکی و ده نوا وی جواکه ده بیین مایی جی بشکن دنگ تنه نامینه اورین وان بشکن بشکستنا اوران تنه نامینن جبر وی از دبیجم حسکرین حج کن هنه که دودلینه لیف دودلیبون نکو جبر وگر روانه ده هلبست و رومان آمیدا ده وان هر تبی دنگی خواه گرتبون چیا خواه زاینه جه خواه دیتنه نه لی باجار جه خواه وندا کرنه نه چیا و باجار دو دجبرین هون پشتی حجک وگرن و او ادابتاسیون وان ببن مجار ویجه گاوا زاروک بو من دگوت و کنگی جی چیا دا کون ببرسوا پرسه که دن صحبت بردام دکر آمیدا دگوت او بتنا سری خواه زمانن او بخواه متنن بقاس زمان نتوه کی بقاس زمان کردی خورتن جخواه بقاس زمان دیروکه کی خورتن گلک جارم پیدوی پی تونه یجی تو درباره وان ندشتکی بیجی متنن مجی راست لزمان وان لدنگی وان سوار نای جبر او بخواه لیتراتورن بحزارن چون ین جمالا من ین جکلکا من چون ین وگریان ین کتن جبر وی از دکارم ده درباره حج کنده چه بیجم پرس اوه نکو ام ده درباره وانده چه بیجن ام دکارن جبو وان چه بکن تو شر حتای ندومه هلبت وی روژه که شر بداوی ببه لی مینا آمیدا جیده گود امی چقاسی خوادی رومت وان در کون آنو وی او چقاسی خوشک بونا خواه لباجارن بپاریزن بلکه ترسا وانی مزن جی اف به لی
بری چروکا شوا من و دیگره آورین شه فرات و شه شروان بلی او جیبون چروک یک لباکور یک لروجاوا دخوا ابدی ده